Ti mati božja. Zdaj, Magiki, lep pozdrav še na novem videu. Upam, da ste dober, upam, da ste fajn. Magiki, ful hvala za vas support na prejšnjem videu. Za vse tiste, ki se še ga niste pogledali, dajte si ga pogledati. Link imate takoj tukaj spodaj. A v bistvu naše čarovniške škatle, ki pa imam čarovniške škatle. Naše čarovniške škatle so se nekako pričarale v Mercator. Glede na to, da vas imam ful rad, da me zelo podpirate in tako, sem se v bistvu odločil eno stvar. In sicer, enemu izmed vas bom podaril to škatlo konc naslednjega meseca, se pravi konc julija. Kaj morate narediti je, da v bistvu dol pod komentar napišete, da sodelujete v tej akciji in hkrati dol napišete, zakaj bi si prav vi zaslužili to posebno škatlo. V naslednjih dneh bom še objavil par videa in mi boste lahko tudi na tistih posnetkih dol komentirali, zakaj si vi zaslužite to posebno magično škatlo, koga bi vi očarali, če bi se naučili vse te trike, ki jih dobite v tej magični škatli. To je to, veliko sreče vsem in gremo naprej. Magiki, že dolgo nisem naredil takšnega posnetka in sicer, če trenutno ne veste, v bistvu spet so se začeli ameriški talenti. Danes sem v bistvu pogledal enega mojega v bistvu zelo dobrega kolega, ki mu ime Matthew Johnson. Včasih so ga klical Matt Mellow, imel je v bistvu že več izdelkov, ampak prav mu ime Matthew. In Matthew je v bistvu, jaz že njega kar nekaj časa poznam in že bil nekaj časa že bil prej na sceni. Zdaj se bo v bistvu vrgal v sceno, kateremu se reče pobegi. Se pravi, zdaj je ta mojster pobega. Bolj escapeologist se temu reče, bolj ta Houdini scena in tako. In zdaj on je že bil v bistvu na britanskih talentih in že tam naredil eno tako noro, brutalno iluzijo, kjer je v bistvu pobegnil ven iz akvarija. Zdaj si bomo v bistvu pogledali podobno zadevo, ampak malo drugače. Idemo začeti. Ok, gremo si pogledati, kaj nam je pripravil Matt Johnson. Matthew. Ok, zdaj se pripravljajo. Evo ga. So judges, I'm going to be strapped into a regulation straitjacket. Oh. I'll then be locked by my ankles to the board on this device and flipped upside down. I'll have to escape the straitjacket in order to use my arms to flip myself the right way up. That becomes dangerous when you realize that hanging above me are two circular saws that spin at 2,000 revolutions a minute. They're attached to that counterweight. When the escape starts, the clear box will begin to fill with water. Oh, Madonna. When the water reaches one of those two pink lines, we're not sure exactly which, it will trip those saws to fall into the exact spot where I'm hanging. You're not sure which line. We haven't done it enough. I have to get myself out the right way up and get my ankles free and escape before the saw falls. If I don't, I'm literally going to be cut in two. Wish me luck. To je ono spontano povedal. Nič, če ne bo rad, da bom pa pač prešagal na pol. Pa ne se hecaj, stari. Kjer pobeg? Kaj si, no? Kaj je mogel biti nervozen? To si sploh ne znate predstavljati. Okay, stop the saws. Kaj si, no? Pa ne se hecati. Fuck, model. Look how fast that water's going up. And he doesn't know if it's the first or the second time. Fuck. Kaj se živčnice, vi to živčni? Ker potim se. Oh, shit. Dej. Še malo, Simon živčni. Še malo.
Pa ne se hecat. Bež, 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 bež. Ka si nor. Glej ga, no. Bež, bež, bež. Oooo, ti mati božja. Oh, fuck. Oh my god. Jesus Christ. Fuck, svaka čast, Matthew. Fuck. Simon, what did you think? I mean, anyone puts himself in this position, you know, because the trouble is, things go wrong. Ja, And res je, that could res have je. been catastrophic. But you are brilliant. Brilliant. Thank you very much. Respect. Svaka čast. Mislim, da si zasluži like. Pa res. That looks so dangerous. I mean, my stomach still hurts because I was like so nervous for you. I mean, it was so close because, you know, it came down. It almost like Fascinating. knocked you off the chair. But I want to start the voting by saying yes. Ja, ja. Normalno. Your wife is going to hate me, but I want to see you again. For yeses. Bravo. Bravo. Realno gledano, takšne stvari izvajati na takšnih odrih, ki so, kot je recimo American's Got Talent, Britain's Got Talent in tako naprej, je zagotovo je še več adrenalina, še boljši živčen in sploh, če gre kakšna stvar narobe. In pri takih stvarih velikokrat gre kaj narobe. Jaz se osebno nikoli nisem ukvarjal s pobegi, vem ogromno stvari o tem, ker sem že veliko knjig prebral o tem, ampak in vem, kako v bistvu potekajo. On seveda je profesionalec, Matthew je profesionalec in ve, za kaj se gre in jaz mislim osebno, da on ne bi pustil, da bi se šlo kaj narobe. Večinoma, če gre kaj narobe, je samo v bistvu to, ali je dejansko res kaj narobe skozi spletno mašino, ali pa on ni v bistvu zvadil dosti, ne. In zdaj, velikokrat so že čarodeji v bistvu umirali zaradi tega. Pred nekaj časa nazaj tudi v Indiji en čarodej je v bistvu bil zaprt noter v škatli in je probal zbežati ven iz škatle. Imeli so pa v bistvu tako narejeno, da ga je potem kao naj bi ga zbil avto in ga je v bistvu res bil avto, ker se ni prav čas rešil ven iz škatle. In lahko si preberete gor na internetu, je v bistvu ta zgodba. Ogromno incidentov je že bilo. Bi rad se kdo s tem ukvarjal, naj mu v bistvu povem iz srca, da naj vadi in sploh vadi v tej meri, da gre že skoraj narobe in če prideš do te situacije, da se probaš rešiti ven iz tega. Magiki, upam, da vam je bil ta video všeč, dajte stisnite like, voljo ima to pomeni, pa če se naročite na moj kanal. Imam še eno ful hudo novico Magike za vas, za vse tiste, ki bi še radi bili bolj povezani z mano in bi se še radi bolj spustili v svet čarovnije, sem v bistvu ustvaril eno tako prav posebno Facebook skupino z naslovom Magiki, bodi cool, bodi magic. Bodi magic, bodi cool, bodi magic, bodi cool, bodi magic, bodi magic. Link imate takoj tukaj dol spodaj, tako da se lahko včlanite, članitev je brezplačna, noter lahko v bistvu objavljate svoje videe, na kaj vadite, kaj razmišljate, lahko me kaj tudi vprašate in vam bom seveda svetoval in pomagal nazaj. Bodite dober, bodite cool, se vidimo naslednjič. Čau!